leyi yona ndhawu ya ku tshama machudeni leyi nga va ka mikhizikitsi. Machudeni va vula leswaku va tshameliwa ku timeriwa gezi vhiki na vhiki, naswona tanihileswi va nga ku tsaleni ka swikambelo xiyimo xo ya xinyanya laha va boheka ku tirhisa makhandlele ku hlaya. Hi vusiku bya sonto va vuye va pfala mapatu ya ku nghena ecampusini lava nga kombela leswaku vufambisi bya yunivhesiti va fanele ku nghenela eka mhaka leyi. The main primary issue is the issue of electricity. One thing that we have noticed is that there's a transformer that supplies the residents with electricity and the surrounding area. But now, last year, the transformer had a fault, so replace a transformer with a new transformer. But now, since they've replaced it with a new transformer, the building here inside, the things I believe that it cannot keep up with the required power, or cannot supply sufficient power to the building. Hakunene vufambisi bya yunivhesiti va vuye va va na nhlengeletano na masipala wa Tshwane xikan'we na Machudeni. It's hard for us to cope since it's exam time, and usually we study with electricity, and at this time we can't copy, and we can't even go to campus and write our exams because we are even waking up in the morning. We have to bath with cold water, and it's not even helping any of us. Ku kombisa ku vilela swi vuye swi yimisiwa hi Machudeni.